Fardc M23 ibikoresho byinshi bikomeje kuza bigaragara ko hari urugamba rukomeye muri iyi minsi. Amakuru hari kandi azindutse mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'icyumweru ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026 atande nkuko bigaragara ati buri ruhande rwazanye ibikoresho muri territoire ya Warikare. Fardc yamaze kwageza za terari za rapidi ndetse biragaragara ko bongereye munition no kwitegura imirwano. Ni mu gihe kisangani ho bivugwa ko abacanshuro yaba muri Black Water ndetse n'abaturutse muri Romania baraye bahageze. Aba nabagomba gukoresha ikorabanga yabiri rya communication ndetse n'irya operation aha mwitegura urugamba. Ni mu gihe kandi abari muri Neozama 23 baravuga ko hari amata ari kuvana ibikoresho bya gisirikare Goma abijyana muri Sud Kivu, ndetse biravuga ko hari ibindi bikomeje kugenda bisatirizwa umujyi wa Luvungi wegereye neza inzira zerekeza Uvira. Byose biragaragaza imyiteguro ikomeye y'imirwano undercover zihagaze neza muri Sud Kivu. Zo ati hano sange biragaragara ko hashobora kongera kuba imirwano ikomeye. Kuva ejo 23 yagiye izana ibikoresho ibyo turabizi. Natwe hano nk'abazarendo biragaragara ko dufite ibijyanye n'itegeko rikomeye twahawe ko tutagomba kuva mu bice tugenzura nta tegeko ritanzwe. Ndetse ku munsi w'ejo twumvishe General Amuriya kutumba hamagara agira ati yego mukore ibishoboka byose drone muzongere kuko M23 nayo rikomeje kugenda izana ibikoresho, ndetse bafite na drone z'ubutasi turi kugenda tubona zinyura hejuru yacu. Mukore ibishoboka byose muzane Abanyekongo barwane mureke babandi bashobora kuba ibikoresho nkuko uyu abivuga. Kabagaragaza ko General Amuriya kutumba ari gusaba ko bazana abakomando kabare mu gukoresha drone kuko babona ko arizo zitezweho umusaruro. Nta kabuza ibi birashimangira imirwano ikomeye igiye kubera muri ibi bice. Ni mu gihe kandi muri Uvira abaturage bamwe batangiye gutaka kuko hari abaturage bari kugirirwa nabi. Bavuga ko hari abazarendo bari gukora ubwicanyi nyuma yo ko hari umusore wiciwe hano muri Uvira. Ibi 23 nabyo irabigaragaza ikavuga ko ari ibintu itazigera na rimwe yihanganira. Hagati aho 23 nayo iravuga andi makuru akomeye ko yaba yatangiye kuba yakora ibijyanye n'ubwirinzi bukomeye muri territoire ya Masisi, aho bivugwa ko nyuma yuko drone zikomeje kuzengereza ibi bice haba hari abo yazanye babahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga bari kugenda bongerera ubushobozi iryo 23 yakoreshaga. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri Donald J. Trump ubwo yabazwaga n'umunyamakuru bijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko yizeye ko bazaganira ibintu bikagenda neza. Ntabwo yigeze agaragaza impungenge atewe n'ibiri kugenda biba, aho rero kugeza ngo we agaragaza ko ibintu bisa naho byarangiye ariko bitandukanye cyane n'ibyabaye kuko ku munsi w'ejo Goma abaturage birirwanye ibyapa bavuga ko bashaka amahoro, ndetse ari na quartier yari tuyemo abaturage batari bake yamaze gusenywa ibyapa bivanwaho. Ni Avenue Kisekedi hagaragaye abamotari bagenda banyura ku nzu ku yindi ye bakurira n'amataje bakamanura ibyapa byari byanditseho aya magambo Avenue Kisekedi. No kuvuga ko quartier yari yaritiriwe Kisekedi hano Goma yamaze kuba yakurwaho ibyapa, ntabwo yasenywe mu nyumve neza. N'ibyapa bavanyeho bigaragaza ko bamaze kuba bashaka kwipakurura gahunda z'ubutegetsi bwa Kisekedi. Hagati aho rero mu bijyanye no kuri Fardc bo basohoye itangazo bamagana ibyabereye Goma. Bavuga ko bubaha cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bubaha kandi abakora mu nzego z'ubutabazi ko batagira rukomeye mu byabereye Goma. Bavuga ko basaba iperereza ryigenga. Hagati aho iperereza ntabwo bizwi uzarikora kuko na Union Africaine nayo binyuze kuri Musa Faki basohoye itangazo naryo ryamagana ibijyanye n'ibyabereye Goma byarangiye. Umudipro wakoraga muri UNICEF Madame Kaline Buset ahasize ubuzima ndetse n'abandi baturage bamaganye ibyabaye.
ni mu gihe kandi M23 yo ikomeje kugenda ivuga ko imiryango mpuzamahanga yagiye ibatererana. Hari na bamwe babihuza bati ese nta kantu baba barakoze kugira ngo imiryango mpuzamahanga ikanguke. Ni bamwe mu babogamiye ku ruhande rwa Kinshasa babitangaza. Ni mu gihe kandi mu birebana na M23 abaye baravuga bati oya tubanye neza baducungira umutekano ntabwo batenkereza kwirasa. Nuko bihagaze nagezwe ku kibuga cy'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Reka turebe akantu ku kandi, wibuke rero uhita ukanda like tubane turebe ibindi uko bihagaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa ugiye kutubwira ibigezweho bijyanye n'imyiteguro ikomeye, aho bivugwa ko buri ruhande ruri kuzana ibikoresho, yaba Fardc yaba M23 bose bari kwitegura. Ni mu gihe kandi n'ikisangari nk'uko natangiye mbibabwira hamaze kwakirwa abacanshuro. Mutama waramutse neza? Ngateye neza. Mutama, biri kuvugwa ko buri ruhande rukomeje imyiteguro, yewe ababizi ntabwo bari gutinya kumbwira ko ari imyiteguro ikomeye rutiyigeze ibaho, bijyanye n'uko buri ruhande rukomeje kugenda rubona imbaraga. Bihagaze gute ubu tuvugana? Niko bimeze mu duce twose, aba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ni ikintu kigaragara cyane kuko ubona ko muri Sud Kivu muri Uvira aka gace ka Kiva ndetse na Runingu nagace ubona ko FRDC isa naho rwose operasiyo igaragarira amaso y'abantu ko hagomba kuba ibitero bidasanzwe bijyanye n'abasirikare bari kwiyongera muri utu duce kandi baza ku bwinshi, yaba ku gicamunsi ndetse n'iki gitondo mu rukerera guhera mu masaa 10 kugeza habona hari imirongo minini cyane y'abasirikare baturukaga muri Uvira berekeza muri utu duce. Ubona ko hari ikintu kidasanzwe kiri gutegurwa kandi byari bimaze iminsi biri kuri M23 muri ibice byatangiye. Ubona ko nabo bari bari cyane ku rwego rwo hejuru bijyanye n'imbunda zagiye zihazanwa ndetse bongera n'umubare w'abasirikare. Ubona ko ari ibintu twari bisa naho tubona ko ibitero bishobora guturuka kuri M23, ariko ukaba ubona ko FRDC isa naho nayo yakangutse abaye giye kuba yabatanga kuba hari ibitero yagaba, kuko ubona ko imyiteguro ifite ihambaye kandi iri kungikanya mo ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho mu buryo budasanzwe. Yego, izo mpinduka zigenda zigaragara ndetse n'ibigenda bikorwa kuri buri ruhande, abaturage haba hari abo byatangiye kugeraho ingaruka direct? Nta kibazo abaturage baragira amagingo uretse umutekano muke wari umaze iminsi usa n'uwagize hano muri Uvira, n'ubundi aribyo M23 yakoraga isa naho ivugaho cyane ko itari bushobore kwihanganira aba bantu bari kurengana bazira ko babaye baziranye na M23 cyangwa bigeze bakorana, bitewe n'uburyo abaturage baba batanga amakuru kuri izi ngabo za Fardc ndetse na Wazalendo. Rero urabona ko ubu ngubu byanze bikunze ni ikintu cyari kitezwe ko M23 ishobora kugabaho ibitero mu buryo bwo gukumira iryo hohoterwa ry'abaturage bishingiye kuba baziranye na M23, ariko ukabona ko Fardc ishobora kubatanga ikabikora bijyanye n'imyiteguro ubona ihambaye ifite muri aya masaha. Yego, Sud Kivu hari ubwato ku mugoroba watubwiye ko bwarashwe, bwari bujyanye ibikoresho, bwari bujyanye ibindi bitandukanye. Mu makuru waje gutoza kuko warumbwiye ko ugiye gukora itozo ukamenya byimbitse, waje gusanga bwari bugamije iki? Bwari ubwato bwa M23 bwari buturutse muri uyu mujyi wa Goma. Ubona ko ariho hasa naho haturuka musaga yaba muri ijya muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, kuko ubizi neza ko aricyo gice gisa n'igifite ingabo nyinshi, hari na training w'indi yabo. Ni ingabo zari zigiye muri operasiyo mu gice cya Karehe, ariko bigaca muri kiriya kiyaga kuko n'ubundi bagera inyuma y'ikirwa cy'izi bakazamukira muri ziriya nce zisatira kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu, bayinjiza muri ariya mashyamba ya pariki ya ACTU kubona ko operasiyo nyinshi ariho ziri gukorerwa kandi yari imaze igihe hari nk'imirwano, ndetse banafitemo operasiyo nini cyane imazemo nk'icyumweru yo kurwana ni FDL ziri muri ariya mashyamba na Wazalendo. Rero iyo ubwo bwato bwarashweho na drone ya Fardc, tubona ko bari bafite amakuru ahagije bajya guhaguruka i Goma, ariko kubera ubwirinzi
basa naho bafite bari babyiteguye ko bashobora guhura n'amasanganya ya drone igisasu cyabashije gusa naho cyarasiye mu kirere haba iturika rikomeye cyane ariko bibonwa na benshi bari mu mpande ndetse n'abari muri ubwo bwato ariko bagira umugisha ntibagira ikibazo bahura nacyo ubwo bwato bwarokotse ariko harimo muvoma nyinshi cyane y'amato yaba y'intambara aherekeza amato atwara ibikoresho ndetse n'abasirikare ubona ko hari operasiyo iri gutegurwa yo muri kiriya gice cya Sud Kivu ndetse n'iriya nce ya Masisi ndetse na kara gace ka Karehe mu majyepfo ya Karehe kandi bisa naho nayo yari yiyubatse mu buryo bw'ubwirinzi ndetse no kwizera ku mbaraga yari ifite kuko n'ubundi ariyo yafashe irwana ariko ni ikintu kigaragara ko uku gutakaza akazinga byabaye nk'aho ari nk'umwaka navuga kuri bo cyane kuko ubona ko biri buze kugira ingaruka cyane ku duce twinshi turi kugenzurwa na M23 nk'izi za Gatoyi ndetse n'aha Nyabyondo n'aka gasozi kari strategike ka Kalvariyo ubona ko ariho imirwano isa n'ubundi iri kwerekeza muri koalisiyo baramutse M23 ikomeje gusa n'igaragaza intege nke muri aha utu duce twose natwo dushobora gufatwa mu buryo bwihuse kuko ni koalisiyo ubona ko yaje ifite imbaraga ku buryo bw'umurengera kandi ifite abasirikare benshi cyane ku buryo ubona ko gufata aka gace ntabwo byanabatwara umwanya munini cyane mu mirwano yahabereye kuko ubona ko byanze bikunze intego yabo ari ukwigarura uduce twinshi turi muri iki cyerekezo barimo dushobora kuza kuba twabyara ingaruka nyinshi cyane ku ruhande rwa M23 urabona ko Kazingi ibaye nka pozero mu izingiro ry'imirwano ya buri munsi umwe iminsi 7 undi iminsi 3 umwe abikura mu ndi n'ibintu rero bitoroshye cyane kuri iyi koalisiyo ya Fardc ubona yahinduye ingamba cyane mutamakuru ubu navuga ko imbaraga za M23 ziri kugenda ziba nke ni mu gihe kandi Fardc ikomeje kugenda yongera imbaraga kuko andi makuru haragaragara mu mikenke hagaragara amashusho aho abasirikare ba Congo Fardc bivugaga ibigwi bavuga ko bamaze guhanura indege ya drone ya AVIS kuri uyu wa kabiri kugeza ubu kuba bihagaze gutya ndetse bikomeje kugenda bivugwa ko Fardc ikomeje gukora operasiyo zibabaza M23 ni igiki kibyishe inyuma kugeza ubu ikintu kiriho kigaragara cyane ubona ko urabona ko koalisiyo isa naho yahinduye ibintu ku rwego rwo hejuru mu buryo bwo gukoresha force nyinshi kandi zifite ubwitange mu mirwano ndetse n'ibikoresho bihambaye kuko urabona nka sheringi yiriwe muri kiriya gice cya Minembwe ndetse na n'uyu munsi mu gice cy'igitondo niko byari bimeze rero harimo no kuba ubona ko cyane iyi koalisiyo isa naho ifite amabwiriza mashya ndetse hakiyongeraho n'izindi ngabo za Ngora bigaragara ko muri iyi minsi ziri kwitwara neza kandi zahawe briefing ku rwego rwo hejuru yuko badakeneye kongera kumva batsinda urugamba ku rwego ruhanitse nko mu minsi itambutse yego ni ikintu rero ubona ko gikomeye cyane ku mirwano iri kuba muri utu duce twose ku ruhande rwa M23 ifite akazi kenshi cyane kuko uri kubona ko koalisiyo isa naho yahinduye ibintu mu kugaba ibitero ahantu henshi hatandukanye kandi ikaba noneho isa n'iri kurasa ku ntego kuko ubona ko itangiye kugenda ifata uduce dutandukanye bitandukanye no mu minsi itambutse wumvaga buri teka ryose aho bashoye urugamba batabasha gutera n'intambwe ebyiri mutama ku bijyanye wenda no kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute ku ruhande rwa Fardc yaba ari operasiyo wenda bateguye izamara igihe kinini bijyanye n'uko baba bari kuzana ibindi bikoresho bishyashya operasiyo bateguye urabona ko bari kubikora badahubutse bishobore kuba bamaze iminsi banayirimo kuko wabirebera nko ku ruhande rw'uko ubona ko nk'ubu muri Sud Kivu muri izi nce za Minembwe ko hari amadeployment batangiye gusa naho bahindura muri iki gice cya Premier de Rusizi usatira muri Misozi ya Minembwe urabona ko hari ikintu bahindiyeho bashaka gusa naho bashaka inzira zinjira muri centre Minembwe baciye mu bice bitandukanye urebye rero ni ikintu gikomeye cyane kiri busabe umwanya n'imbaraga cyane bikomeye kuko amakuru mfite ubu ngubu ni uko hari deployment nshyashya zirimo kwerekeza muri iyi Mitamba ndetse muri iyi misozi ya Mitamba na Murambya
ubona ko bafite icyerekezo cyo kugaba ibitero bishya baciye muri za Mugeti n'aka gace ka icy'abakabutsi. Ni udusozi dusa naho tubogamiye hejuru ya Rusizi, ariko ubona ko dufite icyerekezo cyane kigana muri ya misozi miremire ya Minembwe. Rero ni deployment yagaragaye ko hari ibitero biri gutegurwa na Fardc, kuko ubona ko hari ingabo nyinshi ziri kuhaza zipfutiye muri Uvira. Ubona ko hari operasiyo bari gutegura ishobora kuba yahita isa naho iteza ikibazo nanone, ku buryo ubona ko kudefanda kiriya gice no mu Minembwe kuri 23 byabagora. Kugeza ubu ku birebana wenda n'uruhande rwa Fardc kuba batanga akaruhuko, kuba ibyo bashinjwa ntacyo barabivugaho, koko ibiri kurasa mu baturage nk'uko M23 bivuga, cyangwa wenda M23 yabiri kujya kwihisha mu ngo z'abaturage akaba ariyo mpamvu Fardc yarasa? Icyo kiriho kuri Fardc ntabwo ushobora kuyibwira yuko Minembwe ari igice gituwe n'abaturage, kuko yabaye nka zone y'imirwano. Bo icyabo no mu makuru batanga cyane nko ku bantu ubasha kuba waganira nabo begere, barakubwira bati iyi ni zone yegeranye kandi y'imirwano ibamo imbunda ziremereye, ikabamo drone zo ku rwego rwo hejuru, indege zaraharashe. Gute abaturage baba bagihari ntibahunge ngo babashe kujya mu bice bitarimo intambara, nk'uko bashobora kuba bajya muri Uvira cyangwa mu zindi nce zose zaba zigenzurwa na 23, ariko aka gace ka Minembwe bakabasha kukagumamo kandi bataka ko kubona ibyo kurya ngo bibagora, ndetse bakaba nta n'umutekano babona. Fardc ntabwo yemera ko icyo kintu gikorwa, ariko mu bijyanye na sharing ibaha ngaha ku muntu waba ari muri kano gace uwo ari we wese ntabwo ushobora kumurobanura, ashobora kuhasiga ubuzima bitabaye kuba wahunga iki gice kirimo imirwano bitewe na sharing na drone ziharasa buri munsi. Yego, kugeza ubu kuba ibyo byose biri kugenda biba, igisirikare cyangora cyaraje, ariko urugamba navuga ko rutaratanga umusaruro abo kwa Kisekedi bari biteze, byagiye bipfira hemuta. Ego, urabona ko M23 muri kino gice urebye M23 uburyo yubatse muri Minembwe ndetse na Twirwaneho, babaye nk'abantu bashize ibirindiro byo ku rwego rwo hejuru, kuko iyo ubonye na sharing ibihari ejo kumva ko bakumiriwe kwinjira mu duce basheringagamo, bihita bigutangaza cyane, ukayoberwa imirwanire ya M23 na Twirwaneho muri aka gace. Urabona ko bafite strategie y'ibanga ryabo bihariye mu mirwanire, kuko iyo babibonye ko sharing yabayeho wumva ko nta muntu cyangwa ikintu gihumeka cyasigaye muri aka gace, ariko ntabwo bijya bishoboka ko divasinga ku butaka ngo binjire mu gace akariko kose bakoze mu sharing M23 itarahagera cyangwa Twirwaneho. Rero ni ikintu ubona ko cyagoye ino kwarisiyo cyane ku rwego rwo hejuru, ariko ubona ko hari ingamba ziri kugenda zihinduka, ubona ko bari kugenda basa naho bahindura imirwanire, ariyo mpamvu ubona ko batangiye kugenda barwana bakagira ikintu bahindura, ku buryo hari uduce bashobora kugenda bigarura. Reka dukomeze tujye ku zindi aksi. Imwenga ho bihagaze gute? Mwenga naho navuga ko urugamba rukomeye ejo rwarahiriwe, ndetse no mu gitondo naho hazindutse humvikana biturika. Update nize mutama muri Mwenga. Ego, muri Mwenga hari uduce ubona ko iyi kwarisiyo ishaka gusa naho irwana na M23 ihora ihanganira nabo aka gace ka Burundi. Ubona ko iyi Burundi isa naho yegereye ibi bice byo kuba waba ugenzura Baraka ndetse n'amayira yerekezayo y'ingenzi cyane ku bantu baturuka mu nce zimwe na zimwe. Rero nta gace ubona ko ubusatirizi M23 ifite ahantu irashaka kugira ngo ibashe gusa naho isatira ibe ikontorora Baraka cyane, mu buryo byayorohera bibaye ngombwa ko ari operasiyo bategurirayo, kandi bari mu gice gitandukanye n'iki cyo muri Fizi, mu buryo ubona ko yabangamira Mutada izamuka yerekeza ahaza Minembwe, ndetse no kuba hari kazerite zimanukayo cyangwa ibikoresho bisimbuzwa ibindi. Rero ni ikintu ubona ko Fardc ahangaha yakaniye cyane kubabuza ko ibi bice babigumana, kuko byaba bibangamiye sitasiyo yabo bafite mu bijyanye na operasiyo mu gice cya Baraka na Minembwe. Reka dukomeze n'ubundi tujye mu bindi bice bitandukanye. Rucuru
hari amakuru akomeye ari kugenda avugwa, uranyemerera tubwire abadukurikiye ibivugwa kuri FDLR. Ubu noneho turagaruka nawe uhita utubwira ibiri kuvugwa Rubero, Warikare, ndetse unatubwira n'ibyo kwa Batoma Lubangu nawe umaze igihe kinini avugwaho imirwano ikomeye, uze no kutujyana muri Katanga naho tubwire ibyaho. Abatuye mu mudugudu witwa Bulamba ari muri grupama ya Binza muri sheferi ya Bwisha muri teritwari ya Rucuru bakomeje gutaka ihohoterwa ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku mutekano muke uri guterwa n'inyeshyamba za Wazalendo na FDLR komeje kuba bateza ibibazo. Biravugwa ko abahohotewe kenshi bashinjwa gukora na FC. Amakuru aravuga ko imitwe y'inyeshyamba ibarizwa mu bihuru byegereye Bulumba ariyo bivugwa ko ihungabanya umutekano. Inyeshyamba za Wazalendo na FDLR zigatungwa gatoki hejuru yo gucengera mu baturage mu masaha y'ijoro nk'uko bitangazwa na Kivu Morning Post. Inyeshyamba zitwaje intwaro zinatera abakoresha umuhanda Kiwanja Ishasha ahitwa Katoro hafi y'ahitwa Katwiguru ndetse n'ahitwa Cabafu, aho igitero giheruka cyabaye ku cyumweru ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Umwe mu baturage utifuje ko amazina yatangazwa yagize ati hani iwacu habaye byabaye akamenyero iby'umwihariko gusahura no gushimuta ibikorwa by'abantu bitwaje intwaro. Abazalendo n'aba FDLR biracyari hafi y'umudugudu. Biravuga ko ibi bikorwa bikorerwa mu bice bigenzurwa na FC kandi ko bikomeje guteza impungenge abaturage baho. Ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaze mu gice cy'amajyaruguru y'uyu mudugudu aho abaturage batinywa kwicwa. Mutama rero ngaye nguko ni ibyo muri Rucuru, tubwire nandi ari kuvugwa muri ibyo bice. Yego, muri ibi bice n'ubundi urabona ko iki ni ikintu abantu benshi batamenyereye aka gace batari bazi neza ko iyi ari nka zone isa naho yitambitse hagati ya M23 mu buryo udashobora kuvuga ko utu duce ubuze turimo Fardc ngo ubashe kuba wabyumva cyane bijyanye n'uko dusatiriye uyu mujyi wa Cyan ndetse n'aka gace ka Rucuro ndetse na Shasha iri ku mupaka wa Uganda ubona ko igenzurwa na M23, ariko wagaruka inyuma ugasanga izi za Gatiguru n'Igiseguro ndetse n'aka gace ka Zabinda zose zirimo muri kiriya gice cy'inyuma cyane hagati ya bombi, ku buryo ubona ko kujera umutekano wabo kuri M23 bigorana, ahubwo basaga naho babahaye agahenge kuko aha ni ahantu hari ibirindiro bikomeye cyane bya FDLR mu myaka yose itambutse. Ubona ko baramutse batabashije gusa naho utu duce batwigarurira, kubona umutekano muri kino gice cya Kiwanja muri Rucuro bizagorana cyane ku buryo buri hejuru, kandi ubona ko isatira ibirindiro bikomeye cyane bya M23 harimo ndetse na training nkuru hano za Cyanzu. Ubona ko nta mutekano byabaha ari abafite intwaro ziremereye bashobora no kubashiringa rwose bari muri utu duce twa Giseguro kuko hegereye Kiwanja cyane. Kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa hazanwe ibikoresho byinshi byo bicungiriwe gute umutekano. Ibikoresho umutekano wabyo nuko bisa naho ibihari byose biri gukoreshwa mu rugamba. Urumva ko iyo byabashije kubona amayira bikabageraho neza mu buryo bushoboka, abari support ikomeye cyane kuko nko muri iki gice cya Rucuro izi operasiyo zose zabereye muri aka gace urabona ko bari basa naho bafungiwe amayira kuko za Ruberu za Beni hose hasaga naho nta mutekano uhagije uhari, kandi niwo wakazanye inzira y'ibikoresho mu kugera hano. Rero nibaramuka babonye support y'ibikoresho bikagera muri iyi nabo bari kugenzura kugira ngo bazabashe kuba batsimbura FDLR muri kano gace, kandi zirazwi cyane ubona ko ari nayo mpamvu hakikiwe. Bizagorana cyane ku rwego rwo hejuru batabaye nk'ababafatirana nta support barahabwa. Yego, dukomeje reka tujye ku bivugwa muri Katanga. Katanga ho bihagaze gute kugeza ubu? Katanga amakuru ariyo mashya cyane nuko nyuma y'umutwe wari uriyo mu minsi w'ejo watambutse ubwo bavuga ko ari uduce bari bigaruriye harimo iyi Rusinga ndetse n'akandi gace kari kataratangazwa neza amazina. Ikindi kiriho gishya kuri uyu munsi nuko
hari abasirikare babarirwa hejuru y'ijana babashije kwiyunga kuri uyu mutwe baturutse muri Fardc, ariko bakaba bavuga ko ari abambari n'ubundi bari basanzwe ari inkoramutima za perezida Joseph Kabila akiri ku buyobozi, ndetse urebye bateye intambwe muri imwe y'ababandi bashinze umutwe bari bakomakomeyemo babashije gusa naho bavuga uburenganzira kuri iyi leta ya ACTU. Rero urabona ko ni support uyu mutwe usa naho uri kubona cyane mu buryo butunguranye cyane bukomeye, ubona ko Fardc nayo isa naho yahagurutse atari operasiyo ikireba nkaho ari abantu baciriritse cyane bakimara gutangaza ko bari kugendana n'amahame ya M23. Urabona ko Fardc iri gutegura imigambi yo kohereza operasiyo ikomeye cyane bishobora kuza kubaho, rero kuba hakwangirika byinshi kuri uyu mutwe uramutse udafite ibikoresho cyangwa utiteguye bihagije, bijyanye n'uburyo Fardc isigaye yiyubatse mu bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'intwaro zihambaye. Yego Mutama, reka dusoreze ngacu gushimire cyane. Yego urakoze cyane.